جنایتکاری مهاجران چی معنی دارد؟ جنایت را اول باید آشکار و اثبات کنیم. بعد میتوان گفت که مسئول مهاجر است یا شهروند روسیه. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, рӯзи 3 декабр дар мусоҳиба бо шабакаи ТВ-центр ба шикояти сокинон дар бораи зиёд шудани муҳоҷирони камтахассус ва онҳое ки забони русиро намедонанд, посухи тунд дод. خدا را شکر مهاجران هستند و همین کاری وزنین سیاه را بر دوش میگیرند. Собянин ба чунин ба гуфтааш коршиносони норозӣ машварат дод ки бо маълумоти оли худашон ҷорӯб ба даст гирифта кӯчаҳои Москавро тоза кунанд. ба таъкиди шаҳрдори пойтахти Русия, солҳои охир шумори муҳоҷирони корӣ дар Москав бетағйир боқӣ мондааст. از سال 2018 شماره مهاجران کاری تغییر نیافته است. вай ҳамчунин бо истинод ба омори вазорати умури дохилии Русия таъкид намуд ки تعداد جنایت‌های صادر کرده مهاجران کاهش و اما میزان افشای قانون ویرانکنی آنها افزایش یافته است. در مسکو نظارت عادی روابط مهاجران راه اندازی شده است. همراه با خدمات فدرالی امنیت نظام گرفتن نشان دهنده های بیومتری خارجیان ایزی انگشت و عکس آنها راه اندازی شده است. در مرکزهای مهاجرت نمونه DNK آنها گرفته می شود. در تلفن موبیلی مهاجر برنامه را جا می دهند که تمام حرکت او را شبانه روزی قید می کند. ما ثبت نام علاوگی مکان بود و باش آنها را می بینیم. ҳамзамон Сергей Собянин ба камбуди 5 миллион нерӯи корӣ дар Москав ишора кард ки ба гуфтаи ӯ ба вазъи демографии Русия бастагӣ дорад. пойтахти Русия яке аз маконҳои асосии корҷӯии даҳҳо ҳазор шаҳрванди бекори Тоҷикистон аст. аммо 2 соли охир Русия фишору маҳдудият ба муҳоҷиронро афзоиш додааст ва дигар ин кишвар макони амни корӣ барои муҳоҷирон дониста нашуда онҳо масирҳои дигарро интихоб мекунанд.